Dalaki jong ki kejat ubak met ba lingdo MLA bat chairman ke State Planning Board haka arpu kendai terik jemang ulalet chenong trio ban ai kublai kitbok ye kesamla penbha shisha nongbri kabelarung haka nomor pra haka thup ki kena bastat tam haka result high secondary school living certificate HSSLC art stream balapan bana da ke embos haka arpu saw terik mentau benai kasamla penbha shisha nong bri ka lalit school auxilium nong thamai shillong bat kasyong kasa anong tliu east and west khasi hills district uba met ba ulalit shiying jongni kasamla ban kitbok bat ban ai buram mi kajingwan ra nam jongka ya ka district hi barok kawai ulay ro ya kajing tre shitam bat jing minot jongni kasamla nong kendong ulapen pau kajing kemen lang ye kini kajing job jongka ringkat ki bahing asem jongka Nalor bu ulaya ro ikni ke samlau ba met ba ula kentui ki wei pat ke samla na kani ke district ba na ke jelahi bro ka wei bikin pendetho bot ye ki nuksa jong ke samla pen bhashi sha nongbri ka bala khet ye ki so ba thyang da ka jing tre shitam ba ka jing minot jong ka Top. Congratulations. Congratulations. That's so cool. Tell me. Ada kelas 10 bre, SSLC, kelas 1. Sejusep. Haji ya. Untuk bisa kemen. Untuk dem kemen. Bisa awal. Pas bahas kelas 10. First division. Nakajongan ya tentang masuk mengkau biasa sedikit. Kabagi pinbahasa siya untuk nungri. Kita yo mansud hata top 10. Jangka kelas 12 HSSLC. Jangka exam ini. Question ba. Kalau kita mengajukan tu berbot. Jadi kena pulih dengan kita berkai, konsumsi untuk kawai. Ngayon iba kita gitu yung our boss ay siliki yang men ha bahagi ni pun haji siya di kita berkai. Yung nang area rock way. Coba kum kecil untuk itu kalau paton Snem dari ball rinok pa inyo question kawa kumi mapas na pergi. Basa ko susu kuma kwa pan pau ni ba nakaliang kung kini lain ba ya pas ka stem government ta yo question to kiwin na niyan ni di dahon walang untuk nong beli ki dia nak dia kesam ke family ke ba kedua family ke ba dan hidup semua kerja dia yang tu ibn bahasa dan kimi dan dari baju ini tang asal tam dan lah dan dia halal kerja kerat nak kerja duduk nak jadi ya apa si bangan Allah kan bersan wah ayah katakan cinta kam Warpreng yang kena tunduk pan kalong memang dagat challenge sib naga banta wat lada hidup hingga kap semua kecamat nanti ikan ni kalong kawai ke nuksa susu kepada kita nak bangai iba nang ni sekmat nak jauh ni dong hai kita mendon cuk kata kata sim dengan snow kita bisa dijaga jiwa kedok jadi saat sekejap kan kita baru semula lagi ya isi mereka kawin lagi cingit pun ada cingit bahapa kiwai kita balai menjadi atau dengan agak sedikit bokul yang ini pada kita baru kita pas akan lepas 12 exam dari black arts tu di tunjuk kinanya cemat hati itu dia terus sebentar tapi sure cuki bagi kau apa nak dan tersebut
Bahkan ni kajing pas jongki minta kami long kajing kut no ya kata kajing snow jongki ya kawede bat ka ke bakila yo hakani kajing nak jongki ke exam hakani keten ko minta ndai kani kan long kajing sedang jong kata kajing kut kawana kam he susu hagi bot senang benar